Salama si tamu suleh sia parannu sidup pakaboro lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube ya KB Bahasa Toraja. Ya tu kadanna po matua lata bahasa lan atu ya teh dia lalam mai Pak Pudian kasera aya kasera serako 20 Pak Pudian pasala kasera angka kasera selako 20 padolo lata bahasa tu kadanna puang ta masambayang ki pasadia tu katuangki penangki opuang la orangnya kadami pagarri kane dio mai salabulangki angki sipato orangi tu jona kada masiromi pena masallo mi kiranuan la umpatudu kan ni kitandai patu borona ki pasadia tu jona katuangki opuang la orangnya kadami ma kada mo kami laku kami lansangan na puang ki puang Yesu ki masambayang amin. Uangmu tuba na po benteng malangka mintu to di pakario-rio. Ia mau tambah kuku lan atu kamandasan. Angka 10. Nah di pakondi nakua to pasareongan matontongan. To pasareongan matontongan. Silu solanasang tu tontong di pakaboro lan Tuhan Yesus Kristus. Ya keden antamale sumalong-malong lako misa inan batu lako misa tondok tu madingin misa tu paralu la tapasadia batu tapasakka la tabah ya mo tu baju makamban batu jaket belanna ya tu baju makamban batu jaket ya to madin la umbengki itu diona rasa hangat batu umpatoyang ki diomai agan madingin sia dikua antama din sumalong-malong susi tu ditungkaran nasiamu siuluk salanasang tu di pakaboro lan Tuhan Yesus Kristus kadana puang matua tu tabasa lan atu ya teh umpulelen ni tu diona piongli na Daud lako puang matua umpalaku kama turu-turuan na puang tonalan kama parisan. Na pebali puang tu pangando na Daud. Ia moto nalendokan ni puang diomai kama parisan tu naolai. Anna parampoi pakanna tu to kadake gau nah. Ia tu mintu pak kaboro sia pak tundon na puang matua. Tu ulendokan ni diomai kama parisan sia belanna pak tundon na puang matua. Tutang tore lan katuanna ya boto anak ya tu Daud metamba lako mintu to Israel batu lako mintu tahun na puang matua dikua anna unarak menani umpu di puang matua ondong pi anna tambai tu to Israel la umpak pekareban ni batu umpesa abian ni lako mintu bangsa tu kamamasean sia pangantak na puang tu na pobandang bendan matoto lan kapatonganan na lako puang matua. Siuluk salanasan tu di pakaboro lan Tuhan Yesus Kristus. Ya tu puang matua tontong bang umpak kamasian kamatotoran na lako kita salanasan. Dikua antabatta sia tang mataku tu la ulolangan katuanta sia umpak pekareban katonganan na puang matua, batu kanan na puang matua. Moi anna mupun bang dadi tu metakuran na sia mesus sainna. Diona tondok mambela, labu tulu diona me tondok mambela. Lalu diona lu inan senga, batu lu dio mai inan tu di sikandak piranna. Paralu lata katotongi kumua ya tu puang matua ia mo to pasareongan matoto na mintu temai to na tilor ko mang tau senga sia to patunduan matoto talan untingnya yaitu mak rupa-rupa agan katuan nenek dari lantai katuan iya teh ya tu kamasusan sia kama parisan mak dimbangnya dadi lantai katuan ya teh labu tu dio namai salian lah butulan namai kaleta solana sangki apa mandudu kaya latakana sai kumua ya tu puang matua ya mau pentilindungan tang tibendon len
Ya duka mo laung pa kamasian kamatotoran lako kita. Dikua anta tontong tunan nang bendan matoto lan mintu lolangan katuanta. Tontong napak kamasian puang tu kamana-manan lan umpataru itu katuan pak kamasian na lako kita. Ya moto silu solanasang may mokomi anta tontong maranuan sia mak pasande lako puang matua. Moi anta unolai mak rupa-rupa agan mesosai. Apa patongan ni kumua puang matua tontong mak joren usi solangki. Ungkana naiki sia unongan niki solanasang. Amin. Tam sambayang. Urre sumanga puang matua matoto tu kapatonganan ki urangi itu dia nakadami bilan namui apa dadi lantelino kadami umpama matoto kan kumua mak juren komisi solangkan at sitaru na katuang ki puang ni sorong tamali supala ni lan sangan na puang ki puang Yesu imak urre sumanga. Amin. Rampuin deto tu kadan na puang matua tarangilan atu ya teh. Tontong bangki palaku kumua ta subscribe ite kadan na puang. Sia tapak bagian nila kosang mane. Sia sampai neta. Urre sumanga tuang puang tontong umpasake komi solanasang.